Karbi Anglong district along ke ongdung Karbi Akhetum methang along ripu kacamata lok panajok ke ongdung araratum long leapata kawi pensi hemrit kacubochatum dupiklang. Bangso puthak ke Asia hinpen RDP ponsi Karbi Anglong arlo ke doak hei pupon pepin pen methang along lealong si kedo bonta long leapata avilang parat atum kedo anaphan methang along leapata long et nang jipura ake joy pen long leapata kerona sai padupon lo lason thot si pini setame dipurong sopi angkang rangsina arong arara tumaphan ke ACCM tuliram ronghang ningki mepen paklikep long leapata ke joy pen kerona sai dengpon. Karbi Anglong inglong aso aphan long leapata keron pon pinian lak thomra pharo phora pikebra hinian plengtanglo lasi bangso rangsina rong araratum setame kelong leatum dolang pulote nituma phan nang pachini pontunon puthot litum selam pontu poposi ke ACCM tuliram ronghang ningjepon ini rong rapet ini bangke dan kang pikir susah abang suang piduhan kejoy kanon leapata tapi kelong lihat ulang pulau, langsung lah. Kelong lihat tuh mantan ini, non lihat secretary revenue, insya Allah. Lu yang ngomong fakta karena kejoyan long lihat fakta lempar kumpian, tapi pinian Karbi Anglong ini tuh lah, ingkan siang bong, long lihat fakta kejoy kira. Long masuk tuh pandet, border lihat pencenglong, atau kon long lihat fakta kejoy pen, lak homra sulit pora. Bangso rangsina arong lake ningkan ko ratrokan arta plengtanglo lapen nili tumakar i lake methang long leapata henlo seta nili tumakar ia bangke pinian ke ACCM tuliram ronghang ke jalin pona sarkar atum ningke mepen nili tum rong arara tumakar i mate ke hanga tengpen papleng pilo posi rangsina arong asar bansing rong pharpen ningje Ini itu ada rangsina orang coba pada orang tu tim ini bening kan ko drop ke plane lo. Oh sabi itu anam kan plane der sabi minat kilong nai muta masuk titik bagi lo ya par. Wana jika dingpen cuma so ela government sabi kapre government sabi itu piun de galo asu tapi cohang dulu lo le. Sabi non itu dak Karbi Anglong mati tim Karbi Anglong ada tulisan soal kecari pon komen bakso air dan kalau tu kahinsu mate langelang kang hon pon ini berhasil itu bini tarik koida sirket lah kemudian wan aneka nang kayak itu medi putah bagi itu bini naroring lo kali itu lagi lapang suka hepot suri itu wahin peda kodong positif lah News report nong Sodarinti Karbi Anglong Live.